Wallahi, assalamu alaikum. Mbao fanya falai wangu maumatina ali salamu alaikum mtukufu yao salam. Asiwanu mbaba ritingo jo sana rongo mbabi leo kae hawairi rihiza yahe connection rijeleze mbabi harumai masala ikao ndo yalo mshinzi yalo an actualito misizoni hun yabonge wajibu manama de sulova salamu alaikum watukufu ikaondo mjiao bengera hansu shido ona za isimu shanga boni warambu wao jau hema foto Ali Muhammad Tabibu salamu alaikum wanama ikao ndo mjiao nga mumsalimuni heni njoshida timonole zinala dimari mtukuze wa urahaze isimu za tsushindo hea na wanga ni mononi wa nji shanga bo isimu za tsushindo aparese do kongar josta hamili mbabi alafu rininde wanduwa njie mbabi ukaya la dimari rongwe mbabi haikali Ismail assalamu alaikum wanama mtukufu gasibanu ngari mlindao ni mjie nyonsi pia Sharifia Mhadi salamu alaikum watukufu wa marengwe kaodo mwendao no aparese harumaye direkte ya tuinu ngari mtosawoni hamzima enirjoja iluar shindirono le zina la dimari mtukuzeni zuki wangu Haji Madi tsurambuwa harumale picha bengen tsuona vanu shala dhima ni urambuwe abongaru salimuyo Saidi Muhammad Salim assalamu alaikum Longwera Ali assalamu alaikum mtukufu Karihila Mwinyi assalamu alaikum wanama ikaudo mjiao nsula wa msalimuni na usana heni kaunga mjoshida tionole zinali havan lazima rimnikeni zentosa zahanyu rimhishimuni rimtoseni wa unatsujaili wanaone madzina abonga mimi nani ukaanga volontaire ya he connexion de mana Madame Rukiat urambuar male picha abo salamu alaikum anama watukufu ikao Hassan Swali mshangama tonton salamu alaikum Rukiali Hamadi salamu alaikum anama Hassan Swali salamu alaikum watukufu kairibati homandisa waname kaunja jaili wanaone madzina banu simlaulian أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي وناما وتكوفو وكمور walio honda ni Komor makatika ondo ni jita mkao nano walio bonze Komor walio harmwe mabehewa ya kiprison walio harmwe mabehewa ya kizihiro wanazioni wa lekol wasahawe maisha ya hao he kawaida he nusiku ngamu mtosoni ni msalimuni mwambia na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi iti tsahani njembabani leo hasibabu masala mshinzi kao yaude masala alio an actualite makatiano masala ya yola dhimari ya virie haukayanga mina masala maili ya nehansiban ikawo tia simplifie njatsahan detail ya ukanga mjoka uvira harma nongozi nji le suala la mando likansi haruma za affaires sociales ya nindo mujtama da siwa Komor neze problemi ikawe makatianu kamjozire levevanu gizozinji la dhima shefori zambe le suala la vili ngalijoka njia o harumai affaire politique ikawe actualite lion de hadisi ya husiana nele 26 Mei kao ilo hata mrajo ulamba wandu walio harumale jamvu onji wa hao ngwatsingoka zwa serom shailo ndele suala rjoli zingarabanu leo doka ya njando kafuambia salamu alaikum manama mtukufu doka ya leo yinu rijara mbele suala linu haukaya linu suala muhimu wakomori wajue na actualite kao ya heze audio zalawa rangu jana ikawo mzishia zalawa na ne gouverneur ikawo havotewa no wandu wa hegwa nzima iho nzuwan emana kaja votwanu wa Komori wamba wamvoti nzuwan na Ibrahima mzee ze audio zilanga zambozi nji shaminga mjomkazi za nzima banu ikawo yongio mashuhuru ikawo ngamzuwa Komori onti pia waishie zanongwe kaundo ya zamba mitsilo tiaze audio shaleo ngamjoitia ilimwishie na ndongozi nji kaunga zila wanao harumu wandu wanu kaunga arjo donne droit de réponse ya hume dimsaidie arjo donne droit de réponse iritsanganye wadzima na belu
nizo ya hambari me covid ye kolera ngar jodone droit de réponse ya wajao Muhammad Ismaila fundi watu homde ikawende conseil wa mbaba lukumani Robert Salam sinongozo pia forizi bile ban leo hakangizo wajibu wakati huni rudamba za habari heli zijao manama Ibro Said assalamu alaikum wanama ikaonga mbirao vanu nga mumtosoni nyonsi pia kao Manuru Yusufu Ismail Karani nyonsi pia nga mumtosoni ni msalimuni ni mashinda na unaze isimu yebenge yabo izo nanzone lezebana lokaya gamandi so harme madea mando ilinsijo kamla ukansanzando kamle haku madea mando ndeza Afrika onga zijirio husiana o ana wa Komor rasiri lo hondani roa lobonze nimwambie nuka ya zenongozinu ngizonziro anama Idris Ali salamu alaikum na Kisha Ahmed salamu alaikum nimwambie nuka zenongozinu inundongo nziro ndondo ukaya zenongozinu ngazijao na problem ikauze problemu zinu wakati mwinji ngari zambao vanu ukabanu katsotso kansi vanu hesi ya saba hishari kansi vanu heza aferi tena zahi mwana mkomori mimi nga mjo kuandisa aruma aferi nzima de aferi ya usiana nezanongo mufti wa hatu Ali Mohamed Kasim ho Marseille ya Zamba usiku wa jana za husiana neza aferi za he ele kaburi la nzolu ndulwa wanduware ngeziba wazibehe Komori wende wazihe zonongo izoba Komori mimo wakati naishia ya message ya mufti ya Kauzamba yuho Marseille mimi wamitiji anitikansi njuzi semara jana ukaya ewanu hakamye zingu ya Mkomori ngari juao ani zenongo zariansi hun duniani zorisahao ukaya mfikuru kaya wandu wakansi vonsi jubanu nga wandu wenju wa simplifie meshahe mana Mkomori banu ranguye miji ranguye makungumanyo ya machama mbali na mbali noeli ridoju okaya banu hunu Faransa raja hunueni rajaritsahari baliyana ndeza tuhula bahata rijifikiria ukaya yala haleleri joulawa yengari fikiriori la lebon si jubanu hongari fikiriori la leho masiwani wenjo hombadu okaya ala halelewa joka uhisize meshao duniani wahisize Komori ngabwe ho Mwenyezi Mungu yambia ukarijua ihora zaliwa habora aju harambilo kaya mrufulana zala mala fulani shohofia kabatsi mrujuo ubahanu yabo bahansiwa wanru wakansi harma hafani za miji ngabo wanru hatarma ze banki za wenda wahansi za hafani hizo ukai ala haleleyi yo heni jolawa ya jiabe ho harmensi ya hende ya ziwa ngabo ekao wahansu kaheni malanjo ufia na nsozishwa yabo Ska Saida salam alaikum Sami Sidi salam Didi salam alaikum yabo kama nzoni olezo kaya zenongo ikao mufti Azerbaijani ikao ngazi msababishao kaya hari ngabo mrikao ngwanzao wende wajundwe kaburi monsi jumani watowezi bazahe mrikao hafunga haisabi wao kiasi ya mahamiraru wazibahize haruma avion wazisise Komori wende wazidzihe ikeza nongo izozi sazikansi yabona rishemeze paske ala hakika ganzwe mwana Mkomori ya juwe zenongo ikaondo ya jatsa hemanga kabanu ngabo sila muahatu ngabo binadamu ngabo nongo ikaw mwanadamu wai avayonji armo sila mune zenongo pia shayeto jirezo ne wai hajeleza ye faida hindi eza jiri hindi sisi risomo haruma edini kabanu nganu onama makati kabandu ikawe dini ngari komplikeyo haku Rwambilokeni banu mrialala webehedu wange wasulio. Haukeno ngondeni eka hutso kansi banu. Hudumanie makaburi yaho warijuhu. No wandra jina wafiwano wawaza. Neni mrulo na mrikao hafi ya Komori. Rekansi unuribe hazedu wanga zendao. Timpaka mria juhendebo mazamo juhende ya hime atowe fati habehe. Heni mbaba hanulio. Waswali watowe dua. Wanunia ukanga mwibesho wa atendo hakini. Yapela atima ubahanua liyo zedu wanzonga zi wasulio. Halafu msuyelewa ukaya leo yinu. Mrungu jo ya jundwe kaburi. Ya towe mfu ya farikirilo na mahamirari. Ya rengezi iba. Ya balia se Komori ende ardi ya zihekado abili ya mte hula bari ulange ujwambala la Komori. Abanu nganzo mjuo kabwa Komori ya ndongo hiyo deja. Ya mbari zilwa. Ya mruha zilwa ati zifanye. Shangari joka angu jo zingara ugugura. Okartu jwe kaka na urengo afunga. Okartu jwe kange otorize. Sha mufti bwe shaze nongo hizo hahadharisha. Ebenge mimi tijanire lake ani ndenge information ya mufti ndudiba nguni ya accentuer none sokaya zenongo hizo nsuo na zenongo mwana Mkomori ngunar pwene shari
ya saatu zifanya experience harumwe duniani na abo karituko pase njema hatanga mfikiruka yato wandika ongo arambu wao ndo usila monura hana sonsi pia suala hamada hilo liwa depase hukayamruka tushinda jo abo yesi kabila hindi hukamdungondo ya junduwe mru ya farikilo na mahamiraru ya tsahezi bazi bahizende ya mzihe Komori hapo hiyo problemu nziro hapo nga memruka tusole dabala kwa mufti ema pesayo yenda walibe wando ende wajunduwe mfu mrengeziba mwende maziba msujo kanga joku balara rangu ziba hizo arme avion haunchwa mjoko zitaharma banu ndini mbambe mbaliye mse Komori mwende mazihe iho yabonga mdudotse na mde mwadi saa zero yabonga mtsiweda ma jundwe bahanu msise mfanye kaburi mwone soke mrunge hunu ye faida hindi kokobane faida zenongo zila pia nga bamba ukaya hunu wanruo doenda we jundula we latiwe kando kwa tuli ya ze plus admeto yebo kobale manadamu la sahafu ye zibande zilo bala sha ye roho yahe yo sairengwa ngyo mahala iho do manarambilo kaya ye msunku ngari joru diro nani haukabala ye manasi siribe hodua ridingwa mbokanga ribe hodua ndo kaya arumasi ze ya hanklini zora soma bale manadamu la tujuro raho ba milio ya rengwa ya hansi wa shabo yengu tsoli ndo ajana mziwa yaboheni wa mombadu wa yambunguzi ze ya la madhambi neze nongo pia za umjali wa banuali yoke ngari marema nge wajibu ribe na heni banu jobe hange johenda simpaka ike hari ya lale Komori ngeze duwazi kezinji icho mkini haka otobanu jonda mlaze yabo ndeo ndroko banu yabo ngabo tabu rahana bo yakalala donc mimi tika ujane ndi ambrefu watinoka ya ni lati wakati mwinji nelezoka ya uo msiba mziro yekabu wa Komori rwasili hari madaraja hamada yinu ya ukaleo yinu mana mkomori hawa wa Komori mdunatso fikiri bokoze ngo zinu ye machamangayo ye mijif simplifie ze bankingi zo bonsi jubanu hunuma haleka oze namna pia za mrushinda ya leje wanu ya bahize maiti ya hesi se Komori zifanyishiha ya bomru na lolo leo kaya wanungabo mijikao wanruto wa saero heni mwezi hawanruto wa diero hauheni mohanruto wa saero na nedena hufieshele maudu ala halele hauwa joka ujabanu maudu harmaze tretma wani sabiki waje washinde kaba jinrongoni shindeni wara patrionde wazishwa bonsi juu shansi kensi neze plesiri za hangu zenda atemdwa jafari kirende renge plasiri mzimamiraru ye mahamiraru ila jakartu shindo renuvele rambinga rendora mtori mbalezi barne radzihe Komori yo error grave watukufunga ni mononinyo nsipia assalamu alaikum yabo yo error grave yabo bahanu rajabo na rishemeze na hizo nongwe kawe kemru wangu julaho mjini hawa wandu wao gebidio wanasihilo ukaya watifanyeze nongo hizo kezo dizonjo kujana bebanarme siasa vanum Komori ngutsenda ba mva waja wasaha dungu wandu wanja harma msajaja yekaze nongo zaho wanadamu wao hawe famiyo hawe mruo hasubuti hawa suri daraja amandiyo mruwenda ajundula ho kaburini baada mahamira tsuamba hafu Faransa bana warengezi bawende Komori waruhusi watsenano mjini hao yiho wende wajundu wa wadzihi wafanya kaburi la bili Komori la hemri ya mahamira ru Faransa yabo maudu ngabo jofanya jizo na yabo karjabo na ebenge henizo fanya henizo shemeza na rambaba hanemruo yatiwasili ne proje ya hiyo haukabo ngamjoka ujanikaze isije ya bilibo na onaizo ilirione soka mkomori na sani adoko pamba bize njema bora jarman samanda yinu walonrongo zinji za ukopea rabula nema tswa zinji ranzari sedila na zinji riwaswili rirensi hotso dwanza ritunge ndongo za hatuika wata wosila muwa makatingo etone kamnungu shondongo hamade zo mnungu jwambani ye proje ya hemruo hindi proje otsonda wajunde kaburu toweziba uziba izari mwamvio sise Komori volona mali wanzofanya ndongo amalizo kwende wa mombaze duwa haundizo zambwe kange na famiwa nahe wa wasaidia hauwafanya ndongo zindwa jina gweshio tsiyo mwanama hajima dingu zamu ukaya madzio ya unutsanga osawanehe liwa ndo atsingoba izabanenda Komori nabo mndungu jojo ulibahu nukati milero ujau wende kadonzimende wadzihe shango tsauo urengezima chanamane hauzima node warenge plasi hunu ye hensa arimamda mahami furani ujema uduke kushindi hao wajoko jayabo kongari zao singarila wao wajoka huja wanakaritujua setaratibu zao wajado ambo kalyo tsafira hangu kamba yangu afahunu adziwa tinoenda mwende narenga mapesa mdoli ba plasti tena sefini na jundulwa tabobo wanzo uhensile jandola hobo masiwani
la hendu zaho hawe mkaribu mwaho ikao hafariki fanya zino ndo afanyao mjiaru mwe mitsango ya miji na banu mimi tijohamba banu ngamto proposition banu harimaze hafaniza mijizini wanduko anojua wa elargise mbaruka ya mathalani mrumu mjini fulani ikao kwa jahane le sanduku hilo eske wanduko anojue kama mathalani mimi sila mji fulani no mjini hatu kwa jahane masanduku yayo sitatsundu mjijirani hau mjini juao kaya wofanya zenongo hizo eske mijio kwa na ujua wari saindi ya mathalani mria donjia etanga amdone mfano sila nsujini sujini wa hasanduku la husana ne hafani shaijo mkino kanga mria la mjijirani kao kwa dofanya mkonsi huo eske leo nsujini kwa na ujua wa rengemana adamu hola yaja ya dotsanga harimo mji wa nsujini mfano hadisi no maude ka hafariki ya jua wa mbahiza mananga mjokae kinadi obaki kimji shangabo mijikawa mbeseho ula ushashi wa ubinadamu walovanu hau hazila nafasi za ushinda wajire konstituye ukaya ngwao mji ne mabaya mijine jao ngabwekao kwa tushinda wafanya zenongo hizo ngabwekao kwa tushindo njia eske jaja wakati wandu wa abuwa wakubali wandu harume masanduku ya mijinu ya heze nyafati no wadoka wandu wesana wawe profite we beneficie zenongo hizo ukaya ngamjokanga wandu ikao ngwadhulumishao msijubana sizo hizo zija manadamu ngondo ya jundula haruma kaburi baada mahamiraru ya fariki yarengwezi babaliwa yende yazi kwa komori kadabili hasibabu indini minga mfukuruke projelo yabo dokawa kenele jando komori wadone sokali ndele kaburi la mru fulani gabidori doenda aboremon na banuze duwa heni baba hanuzi johenda yabozi waswili alaikum salam zakia Musa salamu alaikum yabo mimi zonanzona be endongo inu naendea hunde wakate maulama no wandu warengele suala linu walitwalie wajuseleji hakini ya mnyezi mgule suala lahi mwana adamu wanzonde ya tolo kaburini faransa bana ya afarlo na mami rarwaba londe ya wa komori ekaila suale kawe kansi holuhe wasule muftulo marseille hazamba yabonge wajibu wa komori wabeze haraka le suala linu ndi la solution parce que kale suala linu kal jondi la solution nga mnadhirioni nga bajo janziro anazinu nanga mwanao kanga mananyasi banu ya paro farikata endo bisiwa parce que akolo hospitali kajaka na fami kajaka na wandu msaidia wahabilo abantu rijuha sonsi pia rishemeza banata yemruba kautsangwa mapesa banu yendea rengwa yabahiziwa mbese balaika eti maore mzuan fikiribala yendea aziho hao erezima ukawa ndu washindi wa wasili shana mjuwe mrutsi na mwayen yamonga bandu nuwa bisiwao parce que la pita alikuwa na ujua wake ntibala warenge mfu wake nae bala kensi bala atawanukie na problem na usingara place na jau ekuwa kato uja kabati na mnenraji ngwa oblige wafanyeze nongo hizo d'accord selewa pando wansujini maraba menji ziku wangu wa jimadi no yo proposition atoka ufanya ukaya wandu wado sana wewona iliwa allergise yemijikao kwa tina ze capital dese iliwa sanewe integre wandu ikao nga una besoin no emijaongyo mishashi hawana adamu hauhanchida zoshinda wafanye masanduku yanu no wandu wanu wasijonda wakati wadoja almadaraja madainu yode mana kautowe fikira ebengabo mimi zona ambe doka ya ija wakati lesuala linomhabile maulama walobo nsijuban ye mafundi wajuseleji risutene yane harumwe hadisinu zenongo zinzi tifanyishi maneka zenongo zinzi fanyishiha yaboka faboli wali haukabunga kalindo jumazinu haukaya ngabu wandu wenji wa komori wajoja na twabia banu husiana no wandu wajofari kibonsi jubanu hautwabia zindu ajina sofana na hizo rito uzelari to uzifikiri ikaunga shijola tse sharafa shahe mana mkomor na zenongo zinazibakindani bata mjokaya iko wandu wahimilia edi nibonsi jubanu wando shahadi samada yinu ngarjola anyihasi wa komori haruma suala hamada linu dondara jundwe kaburi manga yotsinde zaba pale ramba haulwaya hadziwanena jisineze nguo wosiku wo wandu warambi onda wakahumjundua iliende ya rengwa ya twahirishiwa ya hosiwa ya lekeziwa ya vazwa kibinadamu hela ndo akauva za maitende ya dziwa ila zila circumstances ka ukabati mdu islamu yatu jelewa shazinu za hemri yasa ya dziwa heki islamu ya nzende ya judura bada mahamira ya rengwa zibende ya dziwa komori izo sinongo kaonga bombu jo parozelewa izo narunde suala rijibu haraka banga sijorita harma problemi ndo ajina baina hatu no wandu wahezi yedini ya hatu inu edosha tobianzezi jezi amfikiru kata yohanda yondongo ya mwando ijoka urihunda nsiswa amando harma komori bahisha mfikiru kata ze kominote ziloba nupia rido harma usilamu mimi rahanja paroshi yandu enda wajundo wa mfu bangadamaha
mwaharara ngunjaparo ishia fakefa baada ma wanruwa mbaliaro iziba nde wadzihoma siwani kwezi hapa mzi wa armale suala hilo wananjari male suala hilo ndudine lezo kaya panumko moria hanzo kopea na weba hati sikara nzo kopaze njema shasi itsodo kopea zile kao mruka tujwa hata ye inswafu ya heze nongo zila indini walo harmazo na arjembabi harmazi nazo na juzi tena sono wanrunu Faransa nsujua hula mjini lahu bitsina bandrabu njaja banu nikadhibishe familia yetsinongo zahangu njaja banu njeni menyezo wafanyaru mweshula hao shati jaban senari hadharishana ukaya zinundi zo wizonga tsingo kopea siono wandu wakafama shughuli warwa ya nsujwa ila nramba kava nsujwa ila vao nswasila nongwendini wazaza hatu wakuhenda besewa zibe hishima mahala hamakomoro wakatahe hada na mila Nimitska nzani mwele zenukaya na mtafadhu alikwezi bakomori babo maudunga wajofanya zila tanga wajore majaliko amjo uona wajwandi sori mwa majaliko Faransa banu yangani uomru dhahirisho wanda wanu wandondo morsalini walamu ujo kordende komorende yandise sha gazjohenda makati nga mjo uona zenongozi fanya ukomori pia na bo problemu tsilo kada asi waudo wazaza wala bashao wana waudo wana razaya ndo wafanya uzila Wajo hunu warwe makava, warwe zinru, wadozungulia mikatajungu, weirwaya na sinia na msi, nezenguo na indini, walangu ndo ula bana harusa, unga zilao habana harusi, jua bibi harusi. Abo Faransa banuga mjona maudu, wabajwandi so tuswambuzi na mbe, monziani hunu zibali walandu ngodo hapa, sikendo zifanya okomori. Maudu nga mjwandi so na rungu ajila nao hunu hafule, sidokada wako mrujo uto wamfule banende tinzo jepishandu alola salini, nga mjodo na mfule na mkabaya, zebali wa munu. Paris, Marseille, Lyon, yuhanduwe rohora ngwenda ula bibi harusi. Yabo yoto biendi. Yabo rundu indini manga. C'est dommage. Izo naona mimi. Nsuka dhibisha shambo kanaribezara karilimite. Paske wana hatu nga josu bisenongo zinjibani kauzo tso janza warithi banu. Chonzo wana hatu warithi zenje mabora jabanu. Rauna nrongo nje mazakano wa baba hatu banu. Washindonda waha muhanduza tu. Warengo wanana asheno wanana indini wajana wabanu. Ridungeze nongozila si generation rajamanu riimiteze nongozila shariti jeni marizaya mjambi sakrifie harumandongo ikaonga joka hizo kazitina hata mshinzi shandongo zotorlisa hasara na ndongo nziro ibanunga mwendao bokoye hada yonde yakansi neze nongozila kalonga mrao levao na jao mbala mwedo habibi harusi mde mrao mikatasinya ila ne jao mjoa bana harusi mni kwa mapesa mfanya jao zeishima ne jao ikeko likoli nongwa mandazila sazali safaransa Ketsoka no mosalini ne zijirio shaike koli nga modo maro sina zamikate na msina nguo na hindini wandu adungane na ngoma hamandu akatandwa lao mrajungwa so mrambani yese community zindwa jiwa mona oni balangwa ronando ndi yabo na mlide ba maudunga mjo uona baba jodo fuso amfunga baba jodo tuso amfule Faransa banu babandu ajodo ro ambe na mfule wezungulia muradi nyinga mjo fungwa hauka hunu mrukati na droit ya tsoro azinya majazila ya zunguli ngabo hadisi ya mru ya parore nga mfule yeta gari ni namo yebalendo ndani ya henda kuitsinza Faransa banu yo hadisi ya kansi amjokata wotsi wa mando shayo ndio na isabitisha na ijua bahemru wo yaka utsinze mfule ho salle de bain ye gwa majirani wa juha do mfule imshindi gwa ngutsanze tsinze ne mwana ne mrumshi wandu ajare mo mango mfule lende de kufuro kola mri yako tsinza mbuzo ndani hajare ngwane polisi kamtsina ndonga manda hizo uwo mru mkomori manga ngutsinzwa mbuzo ndani hayi bakomo na mtafadhali bazanongo zinu gizo nziro yesu andru samba wende wa hunde tikadi sinza hula wende wa hule mfule kwezo andru wende wa tsinzi ula batara utsinze mfule yiho atamakatangu kontrola monziani wangu kontrolewa ekaye uhuzo kajakana permia wendini wakana problemu donc wenda wa tsinze hula ubalenya manendini utarme mikoba uje uhonsondani uhose ulekezo tanu wa congelateur jo andupi shango ndo wawe mfule ya kamili ilona mo wirohera na mkaba utogarini hunru bahati bo watupariso ayo wafanya wa control wibali yo jato ndani uje uheyo da honi hotsimala ukadore de chose shawarma etage utemfula arma sasori ndashile shawando nzaze hudu utsanza tsinze wayone damu yake ntsiwa eba tsinoka na yo ataula jo tsinza eche ubale uje uheyo arma etage ata wende wanji ndani urenge mfule mje salle de bain wanze wizingare witsinze wene mrumshene mwana kimsona ndongo amanda hizo wo munswabwe gwa mfule washindi ho mbiozi kayo gwa ta
zonongo za kweli mswamba ndabo izonongo za kanti sina uvumbo wandu ya polisi nde ajayabo ya ajayaka warenga wende wa hukumu ansujwari malamanda nsujwaba jindongo ndini antukai hadisi yo hadisi sahihi ya jiribani. Donc wakomori nga manzonone sembabu ka yabo karanzori mwelezene namna zanongo za sa zendono renga daraja. Na mtafadhal batsa nga mina vole mbili nga mine sociali nga mine politique. Inde vole social. Mahususi deze comportoma za hatu sa hasi wakomori surtout rilobo nzera mbari jabo nze. Zinsitwa bien. Zenongo ziloba nga sinandongo nziro. Na muimagine muhazini wandu wafitini ya nao bonsi juba no armaze hazi. Bala hurenge mwanani hozomi lozamba wa michenyu zilunga wakati mwinji wanu. Wanama wenjo treteze suje hizo. Shema nani ziko mao leo da zinuzada iya rangwe ya hafarulo nema hamira mufti ya Zambajana wanzo wa jundulabe wa komori rangu zinuza razionar mwaze mashuhuli zilo hunu zedono renga daraja nziro kono rangu izo za hewa wanruze komportoma bizari gariko hunu nga sinananyasi ngo na maduka Marseille yabo wahuzao heni ndu warabu wahuzao rangu nsohole rangu maji rangu zanongo zopia ngo jona mdunge na mashuhuli ngo joanzendea pale ne mkomori sheke ojokende ilibe kashi mjodaone marabu hau yaone msujwa ya Afrika na balange na mananyabala uzuzo hata homa hala pia zenongo hizo kwambo kaonda la nandongo akiveke lona ho mijini ulangazija ukamdungu jojo hono kalinungilo nsujini shanga mtsanzandeno le moroni manezo zihe na aboka batishiti ngojo nazelongo zinungizo pia mbeni harmashindo shango tsanzonde wambonde wa hula volovolo ngojo nangisho mitsami huningizo fumbuni shatu juru mpaka tsamba pashale garaja moroni rikamba ndo wanandongo watiti wako shazinu za hunulaya yabidi risuteneane haukweli rilona na nyasibana wanza wa develope ngabo wabwana wana restaurant hunu walona zeke babu walona wanandongo watiti wao harmazendo kunaho na wanduende wajijaribi onde bala shande kawa songe hangwanza onde warengele bure hauende wawatemo hasarani joalo komori wazifanyao walona zekarne harmwana maluka wakapwani wahanso andro pia watsuwali bandro wabaema lukas babundizo na boze jazo hula ngwa jonda moroni wa hule shaze jazo pala ngwa jonda harakoba nikawata maudu nikabata kwa tsujo kara 20 izonde zakafanya tabwele luka. Donc ukwezi wa komori na tafadhali riziembabri kena komportome kaonge joka dini ya hatu si wa komori rikubaliane solidarite rinentizero hombi za udo fitiniana no kadhibishiana no tsa haraka le fitina do like jinji hakazi nuzi janga zilisomao zinde za tsonge za tsindoka mangabahi shahatari toshindo wasuli nizorambara nzori fanye bonsiju fitna haruma mkomori ngilo jinji hadisi kabati ndusha peu hama fitina banu nido shaze service de renseignement zilasino njitso fitina ze service de renseignement mwisha okayaye mfaransa ye mrusi ye mjau de waha jarenge mfaransa mulu hashili manipulata hamtia haruma yele jeshi la faransa no ili adore ngazenongo ziloba lebeha zilatinongo za hansi wa kihaki lande maneka wandu walao pariswa hukumlwa wahana sharia shahansa haruma zenzizi hukumu haukali la fitina de lizunguli yao yebenge yabwe kamkomoriba haje hansu kazenongo izo ndo nzongo ya nzori ya shinizo haya bismillahi yenarendelesha karno paroka jawandu hako waja waze hansongo na fenda wazundrao o wandu watsa information liwe evolue o wandu wanzoane na rongo yesi sile fitina labure lotsokango tsozingareni yotsokamwe ndo hazini nedena atema na maharuma problemu no yatolwa wonso mwanza haunga mtsenda banunde nambe zinwe ili yatsotsambaza ila ndole ndo fanyeti fanyie hauntsenda nambe zinwe lola mriendo rengwaje mangati je hauwe mro yendo anzafanye zinuzi tsiwaswili hasababu hindi komorika liransi ebenge kwezi mimi nsokanza nje nimelezeni babi harimazeno hizo nimwambia nuke comportement ngionziro na mimi tsukanga mremo zenongo za mashughuli zinu Faransa no sina uparo jozile makuwa zifanya ndo anduza ngondo karibu nami shamsu jiriwa emanieri zifanyi hao ngazendo tro ndawata bahazila to amana zaho wana bazi sasisiso abonsi wana hatungwa ya udelese ngwa agenda o wenji si comportement raparona babahan ujira munjunu wahindi na bane problemu mamjoka windexe banu wekula hona mzuani hauone mumwali harimaze comportement zine zinji na otsuka kwa tsfanye mashulao banu si shata yo kararu shindo jokanga mashuli ya mzuani banabo si waona ngayo shawo vantara mwinji utsoba kishe mgazija mgazija de mrujo mwene ndaru mokumbi yatowe 500 euro zingaron kodeni na 1000 euro na balango joka hendo haebo tasi wendo ndate kombe shamajikana ka ushinda une ngeya unike urohe wenza
haungo joka humparabo jonu ambo ka uzingamanyiha mwana hulange mmade hanza umsedie na bala humono na milero hosalini umambo kanisede 200 raba tomezu jao be mwana ngwanza rohe yambenge eneto jamba nsini ye jana njahuna wetu wa 2000 euro na 1000 euro masali na 500 euro donc ngo hamaba na rukaritsura mbulana bali banungar jula no sonsi pia haukari tsola mijimizima unufaransa ngana shoban kwa zima nedo jonda ni hamso jone helu enshone heli neshio yewo vantaramu njunu endiritsa ndeze ngao za hatu wana hatu tsanu onti pia wasa warengwa walo haru maladasi wasa watawaneze nzia uwanji wadunga rongozi tso za kibinadamu hasibabu hindi dabora dele so wana choka urenga 500 roba mnawe mwana hamjo komona botasi ngamnarange mwanangu likoli mine waho ni mona va koti lankudi ni mona baba makoshi ya weha ni mone hataka jashindo tata mbashati yeza bongo joka huntola uvantara harumo kabala hundarumo kumbi wa fulani haufanya nongo fulani kamlansira kubaliana renda hezenga uzahatu baka batu jori rongoze katsinda sikabati mrujo rongoza banema nasi wasardi ngorongo shikomori haku iliri hosane bani watsinoko wandu ajina ukasinga sina wanzani watu walo harumaze haziri shilana walo ban maami wa hatu shaze tombia zimbendo anzari zambe helu hendraji besata mduka jajonda mwangwanje ndelikoli hazini bahambi mananyoka bonjour na msane ba komori ziyembabu zenogozini nganzao zenogozini mitehe mwende mbwa wanasha taba ndio wabanzo zinji za utsojitia haruma problem oliokandwa afikiri namna ya mboba zima wasutene ane harumo wana no ulezibo warishinda owandu arengo mndu majabala arenge mwana mviola warenge mwana nyo amwe berje hamdelezio hata mrohala wanaye hautoondolani yafanya jao izo kari tushinda rahunda nzia za usutene ya na borlo haruma kominote kao heni mjingo na mazama rakansira onana mna za kanuni zoka renda usiku rishatwa bia fulani yamrie berje mwana nyabana hauyamri arenga mwana nyamrenda zema jabana hauyamrenga mtamba hazini bana yenda kauhenda mfitini hamba karatasi haujao lazima mjiwo ngarjonga sanctuary wa manadamu kwa na ufikiri hizo tsimrumshe dotsodo tsahawenje zema chama yodo tsahama pesa weka wenji weranso wanondani wendaza wate 4h du matin et 2h du matin na huno wanawe jawambo anangu adhulumishi hao yemana wa mhansonda ni waeche yengo fikiru kejo komla joko jamrenge amlezi yongo joko fanya tso dotso kanguto alilioka ukudokaya yawe mana wa mdansiba ngo fikaba hejoko jamrenge amdu mende ado zale bange ngo fanyaje tso dotso kango no mana ulo delese ulo trene ya joshinda ya mkadhibi haraka ya mrenga mrende mrum na mzie mbabi zenongozini kwezi wa komochi yonde vole hiyo na utsaso amahe kamhezoleji bamondo harme vole politique doka yaba komori harmaza barzai politique mamjokota odioman yo odio hiyo nga wandu wenji wasawedunga jana isanga izunguli yao haku ya husiana ngizondaru za husiana na governor ya nome wa Nimbaba Lukman Ibrahim Amzeho mitsanuli mjini mimi sina utaze mbili sujanjandenge wakati mwinja mjote ya raru bayo delo muhimu swafi hakayonga mjoka huitaraja mubana shezora kabla rane jajabu doheleza wanaama riwana bana inukaya wandu nawe njeze jitihadi ya wana ukabanu wandu ambao kangaribabu hakunga msubutini wa mbiokaya yengetsindo babu fuatu hunu nsujwari jokando ndini bonsiju amu mnadhirion haukemba na inu yowano handongo mbili yowano hazitenda yowano hema kaula kanu de yaba umshinzi basira ngungari denoncer yobo yakenu dictature na dictature mengo ni mweze pouvoiriza ndo kabatike mrujohezaji zorongo msiju wao illa badu bama ondo nayo de kore ndo wao kabo wajo kamri hatso amba ndongoze ndo kinyume ne rais wa hao ne chef ya wa molaye hata karnaba rais ola hatwarenga utashi sha imana zali yatatanyihara ngwe mahalo bana ataleo yinu yatso shindo panga uzenda mno dena mnabatu sisiri tso humba nafasi sisiri shindo rirongowa na izo mabidi mprove wa ukakweli wo rongowa unungo na faidar mwemba na inu doko wandu wafungwa wenji wa wandu wafungwa bawa rongowa haukati mandamano ya watu paro bula wafanya shade ni mria rongowa lazima huka batsubira wakati ifarengo na mtsorambi wandu warongowa ukatsa ndo rongowa erazida mparo mona fanya mandamano ndahu ekatsoma gobani Yabdal Abdou Hassan zemara yamba hafungwa sababu nditsudo rongowa yemana nyasi lora ndezire hafungwa ndongo nditsidabo ya rongowa yesaka ni haka hafungwa ndongo nditsidabo ya rongowa yo wandu wafungwa ndongo ndi wandu warongowa amtsabe majen tsumba ndu asiasa hasibabu ndidabo warongowa donc abona mjoka sisi rilohun ndingwambo ka bolto sa komon ngojo fungwa faridini wesa yo barufu fulani yesinga ndongo ndini mjoko hamba ukarjoko fungwa hizo tsotsi lo mrongo donc abunga nzo mjoka ya yembana yinu
nyimdingo ambokanga mrongo wa badia bwemba nande hii sisi ngaru wanona uhe makaulu yanu yengwa wa harana sizabari yemana sisi mtingo ambokeni jo sangu jo fungwa zabe ngabo ya parona na mzinga banu ngabo ya parona na eshokata mbamna afanye kudeta no ngamtsorongowa wala warongowa donc abo sisi zinu zirende ha armu kao ngazi wa detruiseyo haukangwa nzo wambe ndongo sisi ngarindori tsahari jari jibu yebenga manzo nimwambie nukaya uambao kahorongwanga sina problemu nono de contraire uanduna kazane bado 26 Mei tinunga litsingo wana banda kabajafanya handongo indele sibe shabanu rahe kanga bojoka ufanya hauso joko ufanya shaongo unaleta ramo haukaya ze habari zaji riensuila ya heze masakala zinu ziwata harima probleme mbandongo yafanya hamoroni ila dabalabwate pitetosha wawana zijana mengo mine wawambaza hata nga watahaba watufungwaze valizi wakawarwa wa komisiru na sababu indi kwatu aminuka kwano kordiwa zure walawe maono wakodo fanya direct humedi msedi ya dova polo zankudi na nkandu ya tufu wa mda mfumo no ya rungowe ya tsone so kabalange na wakaja kasubuta mbobano aliyu zila direkte kaunga mono malawazi fanywa baha kwa voze costume za hao kwa uharumae mabanda ya hao ya heze biro yundi warongole yao yema nensu ila humedi yafanya direkte mbili ya kabwanda hindi yema hindi ni wakodo njaru ambulance we deplace zabarindi ni wakodo lala misirini nwenda atawela wajibeho gendarmerie badi wona bahati watsonda wajibula anketira hawe jazingaro ngabata wadola lo gendarmerie wadola kandani wajireje zarmwe mabehewa hizo warenda ngubaraka ngeizo lizo manzori ziye haukangu atujua zila ajezi jaje doko ngwaone harara iyo hususan dabu ambangu anzo wabehewa jenibo nsiju yabo ngwajoke ni wakati zeno ngozozi jo declenche yondongo joko kanziro ayongo joko fanya wakati wa consular kawasia wasi benge bakabaja wa atabaka matemwe yemana wala wa Union Africaine wala wajako tomsa jaja wa valide wala waka golden tulip kwa jaja rohansumbili wakauto lenso araruha mbio na mbwiri hadisi wabahizwa wenzao nsidiwa zezelongo zajiri donc wabongera nzore leze banuka mimi ngamandisho harume hadisi ya usana ne kolera inu yambangio woyaja kaurongo ajuzi belu yamba na hari wanru ngwajozi ya ze swala waziye ze activite zonsi pia ketina druanduka kumemba bahanu hasibabu nde aferi ya hekolera amanzoni mwambia neza handanuka wajuo kayabanu hamandizo zambaba ni mwana matende banu ye kolera inu ila solution du matin ya Facebook FM ya bantasi si wadungu Jean-Claude Harongo wandu haone saukaya ye kolera inuke jaja handongo itsotsi ndani mwatenda insauka inu yo jahandongo mbili yo jaha shahula shi yo jaha majimai izo dezo nongo jona kolera na batsoja daktari banu yarambe kinyume ye kolera ila tsihama de sida ye kolera yo tsihama de nkaya ye kolera yo tsihama ani heni hinrushihane source ya symptoms ka ojanizo ba he kolera inu ba komori inu yo jahandongo mbili inu handani ye yinji ngamjoi parisa harumaze nti maskini hukaye hondo mahala wandu alaona hii wandu atsona majimara hafu izo dezenongo zijona kolera na izo dezenongo za kansarments yatu enga mfituruka zenongo za jiri antro parenthese uharume hambu wakatunu pia hata zardi zareje ijana harume mjua banga zahe ye miro ya majia la nkudia la njao malahoni enjarme mzisima ya tafade miji ila sursu ya hindi ila sursu ya mbade ya kolera vale zijodunga bala mguna wa hifadhi shabwe majiawe kaya menyeha zenyumba zao kasitsula lishiha yabweze surso ezenongo zila izo maladi yonde pali okabo dundi ngondo yanje hawinjibo yake majiyala yanjato malahoni yarwaze nkudizila donc ngendo yato maundi yabo waremwabo anjani pali yabo yonde lafira mbonde kolera haukabwe majeka ya tushewa ni maji ya nkudi yakaulara ngumi suruni na yakawira monziani yakaurenga najisi yende ya sezi simani ekezi simezo kazjaka za balwa za hifadhiwa shemaji yalende ya jentegre bala badi holio kabati namne kale kundilikansi wandu warengwano abo wadi ye komori ngarenshio arma situation zero mimi timambia ni banu kaya ye shahulari lao nezirewo rilao zilangizo source ya problemu zinji minunde ze tension minunde ze mbade za kolera zinu zitao ze diareze ndawo hawinji haukazo zo ja shahula shii irewo shii shatsu conserve wa harme temperature ya bidi nando andu arengere wacha washansata maharibi wardi washengondo hata mamba congelateur e koma nje bonguo wardi washito abo taswardi wajashani umana adamu ndi nimrulo ndujisha ke hai
na mwoneze nongo za paro hamba ni Facebook FM za he yema beni ya timizi kumena yenda akaulataze kuuza ola armale bavula itunzu wangu wakahenda zembiwe zingarema bena unzani werengase ezire woyizu janati tino amafoto banu yanku unzuwani ilanku huya ola ikau hamanku huya pihwa ila yuolo ikau hapia mandungu alao ngamfikuru kabwezi jokoru ndabwendi donc wowo ngwa umengoni mwe mavo amana wa mando waheze problemu zundoma na mkomori haukakwa tina ndongoa zitao tsotuka ya heni mayenzo hapia wajikalamize ngebido wakai ngana nzora mbebeluka nsijamri hezi za feria he kolera yenu certo kabandu alone kolera karna minimize ngabwandu afo he kolera karna minimize shangara nzori mwambie nukaya yekanga mrengo za instruction manzo mrengeze hadhari manzo mtie yena mjalisize mziele vensime na mziele vensime bado ndelilo na ajali haukero lela nzori jana ruanji na sirango aba hangarjo amplifie rizibe harme dunia pioka ya keti na ruhusa mruja komori le vensime haukanga bo kolera garjo zamba ha babara ngwa bana rijuhe hauka nyinyi de mabidi mdi protege ngamanzo mfanye jensi hu majamari karmaze quarantaine makanza mjikadamize mtiliwazo kazi ndizo machozi fanya 2019 wiyo masedi waze mali mashemeza mabanga bo kolera ngabo covid ngabo jau mwerwaze mali hate maranja matsuwa himilia donc safara lo inu ngari joka sinani harimemba na inu imangari bono sonti pia imangari fo sonti pia chaka mna ujo legitime le 26 mai manzo mwene monjilie de milliers anadamu halafu mbikadamize mditowe harimaze mbana watike mashuli watikando ile wajo hadisi banga bo kolera cha le 26 mai tout est permis ne le 25 ne le 23 mai ils ont de condamné ngari la haura ngwaba kabata investiture ya gouverneur banga bo kolera komori kabata investiture ya marais banga bo kolera komori yabori hisasons gamjonda mae dairi yoka jabidi kai hauka yoka jaikubali shangar tsingoma bianuke kanga manzo mziema rahia yena mone sogo amana bamru tendaji fani yange hajwa mbamraji belubo wa korongowa hujotendo amboka ye sirikali ya gwanzima rifutu ya investiture ya ma gouverneur yanza ike le 23 mai rifutu wa jautse na investiture ya mbaba lukumani yendo anzeke le 26 mai hasababu nde kolera ya mbwangi okomori haruma hizo pia abongari hadarisha ukakabatsandu jokoma la hani ndio zabidi fanshi shaka mna ujori bloke mbirenge otaji halafeza nyumzipe no rangule woheni woshinda yambe na relate information komoringa bokolera kabati droit mrujayu abezo ndo jokubaliana sino haya na laide wondo pande huu upande wa pili do ahusiana na fundi Muhammad Ismaila mengo nimwezo ngo ba komori ni ono haya oyimri yamba harita ilmu hitswani yamba ye philosophe shabala ngo fikiru kabale ankli labanu fundie problemu gutsingo fanya hama banu plus mahenge njezao yankli ngebungu zao shaka tukubali zenongo izo kabola mnashoni ya msomajana yabonge na ubasa ufu ankli bawondo no rengazila akanizo izo dizo nzomro akubali ukaya ekamru hazamana ye mwanango ndo renga daraja ya maha yaboyo ke ankli ya honge bungu zao rengonde mwana baho ya honge reje hiyo yonde kisharia donc fundi Muhammad Ismaila ho ustarabu waho ikaole wainunga wana wawaso maikao wa udepaso wolonu olewo ya ankli ya filosofia hone nivo ya weka urudia ikaunga bwana ho walona doktora ya he ye diplomu ya holo ni olewo aboka msina daraja nzima nao wana wawasoma abonga nzokubaluka kujaja wakati ngala hakika udoka hamabala zenongo pia wambao balaka batienda juma bala yele wazindwa jina no ngoji trompo fundi malheureusement ganzo kubaluka yale woyinu ye emnashoni hashinde fundi nandi zorjo hambabani ebano bofundo hadi Ismaila gwanzo jebanu jombo akomoruka ya wanduwa renti wa elewane babano banensi ya wasulinga nzwandu wadunga nenziani yesu su heze problemu sinindi haukabane problemu ngamtsingo fanya hamabano wakomori wansi pia wasiuha na banuzine mwanama Dr. Mohamed Shami haparoza amba ukaya yekari halalisha ye namna zalia fanyo inuye rengayensi otaji havoti za wizi na usasanye marahia ya wejo jama udungu jofanya nzirwane zia ukaya ngujonokenu nzia ya ujofanya halafu abo wakomorika na parola wa halmazeno ngozini na hizo yonde kweli dokaya yekari jaleo rihansu kazenongo azali afanya hizo lezenongo ya nzori hensi maudu wajewasa ajambe azalatso fanya nifanyo hawiyari fanya nzirwana zinu yabori dhulumishi hangyo wajibu rangwa riharakari ziyeritekali abara nzoro hambyo ka andisa harumo mandiso ezatsongeze maranya no andendar mazevoti wa heza bahindi gotsingo anzali tsokubala azala tori hibila voti rambabo ni zabira zibiri mzifanya 2019
mhansuka toari ya abo ni jo jiraba jo kansi abo wakaze karo ngwa jo hujejele wangu jole tujele wanga jo mfunga mzifanya zisa mrudi mrefere la même chose ukayabonga mjawe ke kweli ngamanze ke kamtsolo kazali kajavote wa hanzia za haki ye ma gouverneur wahe hawanome harenge pouvoir bange na majeshi akaundwa ruwa woche mwalewa haukenge sidabo mdo nale jeshi lo msujwani mjwambaji haukema na belu ya rongo hela nzao urongo wawe heli wanzao hata hanyo nsipia dabo yakanga nile jeshi hilo imana nyasi muslimu hakahulaya kajaulaya ni rai ya hamanda ebo ya hasalimani ya jambwenda helela wanru harumwe nyumba ya adobi ula kaanda atsongeze ulwa ya jambo ukayabala hela na mrula wa wana shawandu wakana armu wakahondani wakama lisoefu yabo kamna ujua mtsokane rahbe ukamtsojodo birulani bunduki hata mjemlawe no donc nganzao bo fundimo hadi Ismaila welewe esha tsongeza zinu hindi esha tsongeza wazali hamba wa yokaya ngujo respecte zenongo pia bareshehevo tiza kweli 2024 bana yende zenongo nde afanya zika pira hane zabiro muhawabira ule wa 2019 yabo lazima kabatsingu jo paro kubali yoka mtsanza mweleo shanga manzo mke hama bano waloki nyuma nizozirende hao wando wapewa au wapeundani njoka bwa jinlongo ombi fundi watu hazamba juzi wa mkazi hamambia nuka yano isifuna di bwana hamba wapeu ni madhalimu ni na rohombi haukanga mjoka ya zenongo azala fanyao iso sinongo za dunganzia iso sinongo abidi zifanyishie namna tinda hiyo no mkubalu kabalazi bili hali labo manzao ilimu ndeze haki zanyu za mishahara mbaki yabo mdore ngaleseto halafweni mkomorujo kwanzaro ngo mnamba balende uyengo yensi sinderi yengawa unde yafanya zinu ebengeri jari mjibu nirimwambie nuka tant que manière de faire da yinu yabo estojo karme comportement yinu ebengabo sonsi pia yensinge joba kihali nusha ye madhoamana ndo wandisho mshinzi yokarna ushinda ruheleza atala ukanyi wandu mlo hashiri na sikarna ulamwani shezor joma mbiani ndo kaya wensi yoto bake halini azali gamjuwa unyonsi piokaya yeyezia irumi yarangua katulata leo ye mwenye wae ngujoka katina bila ufanya uka deja wae maskini ngujijoka ya hajaharma wakati mwema hokati mwenye hokaze rezo zija garibenu wao ngarambao raire mrumshero wana walembelea deja ima shababi waloba nwadingu amba fati uja ye experience ya fati uvo nsujua one sandaba duenda ya renge ukonseye kawata mbaba hango ya tusoma jokanuo ye konseyo imrindi ukwazaliwa ye hambeka na konseye shawala ndu wahansi wale mbahindu banufati huye ankli ya heno msomo wa hea jorone samba kamarekani dengenda aliko hidrokarburi riwono haijusa dengenda arengele shirika la mamwele oriwono kahatuo mwenji dekarenge SNPCF dekarenge mbawa ya shirika la daula hafanya experience ya manamkomori haonesoka kweli shekadwe ndako bavuni mbaba hahe ya doha disena mbaba hero hejerenge yezi dayori mimata minsolewa ebani mramba conseil privé ye manalo hamende rais wa hedaulendi heni mbaba hani fuarungo banungo wenja atangabo conseiller kao de conseil juridique wazali Yehomba Abdul Wahab mzahanidwe mparo monarungo mbaba hanu Muhammad Ismaila we conseil wazali eri paro hona eze pouvoir zilona ye mwanahe huzirongo mbaba hanu yokarari kangorongowo ngabo ma conseil wenji ngabo usana spori ngabo usana na jau ngo wenji ngo atanga wandu kata kwa tujulo kabalo ma conseil ngo omoniho ye mana hindi nifati wike waeche heni mbaba hanu wa rongo wao yanze akazezebei yanze yato andu hazini yanze ya rongole yebala olade ulo raisi haubane raisi mbaba Lukman halafu yabo yeye ze competence zangi zondaba bali bane makalmambo yale nimba tujonda hambe kabati mbi ya tujonso akonse atujohamba hauka conseiller wo kotsina ndongo fulani yo atanga wandu wakatuame dabdalato kana ndo baba wakama conseiller hata nyinyi nyonsi piondo heze zizo msohana wandu watu soma watungoda mnikanifikira waloma conseiller hanu hipo yabo yoti liorinda ufatihu ya jiado jisizokaya fatihu asoma faja waa fatihu nabe homa mwende ato junaida rengeri won ya fanyeri won bando johamba ebenge yabo kwezi wondo pande wona kanzaneleze abanga mjwaru mwevole ya rarunde ya he gouverneur woi ilimjuo ka kweli nyinyi kamtina zombo wa Komori na nyimlembelea shakar tu jonu amrindini na banwe lonziro dokanga manzo mtenkodo ijoko ka guerre civile zenongo za hamba no ya no mewa ni azali zinu nongo kaongi zonziro haku na mwishie ye makalima ya he gouverneur yamba havoto anzuani ikawo waindo anzuaru meshesi wa shangazija ikawo wae hakubalukaya
nge umharaba hata yeye harumwaza nongo zakafanywa pia za investiture yanzwe fanywa le 23 Mei yeye katsibo harine zipangwao hata katsujwa zijiriyo kajatu ambilo atoe wandwende wanje harumwe commission bali hatange hamamna amri ujoka uvazo wa costume de akensa ukakatsujwa izenda onda zipi na mwishema kalma hai. Waone namna ya ushida lisekurize investiture. Donc, yo ni sendo kwa jamu itwa di mbalibe. Akayo ngazo moyen. Ngazo anadam, ngazo na moyen financier. Sibai na moyen za transport. Donc, ils sont pliés dans ce secteur libre. Comme on voit, ils ont comme argent de Jérémy. Hawa mazamana wakati ya kenzi rituali. Jérémy changu sokoni ni mhashirishe. Uka kweli ngazo kufanya investiture ya governor newe shanga zongo joka kabati mleleso kabati msiuo ngajoka mna anadini babi shafu sharimzia na kabula hata lejeshi joka uta shasisi ka sharimzia na kabula nimzie mwambie mzee ya investiture ya governor hiyo kweli ndani ile jona na sha hadisili yodo kaya amzia bora ngumuishia handani mwishia hamba ukaya gebidwe maranya wanuana hao wahele jamvi wajihudumu wajewaziye waandrika wajoka hanza wa manifeste harumasa nongo zinu hataleje ishiljo kodo hujalirengerele shange bidwe uowo wajiprepare ili waje wawane nao c'est-à-dire yabo wasa wapanga ukahamba ukaya ngamjoka harumale bavu no mahala pia ze problem zinzikaya shaye ya ferindo kari shindiri metrizo wandu wao yani da wala wanazi jane kao fatihu wende wakauwani kama pesa no wareje idingoni no wakanza wadoji bwana hasibabu kaya wawazie wati mentene ila mwendo wa hao wakawa uzingara hahone sa ime contentment ya hahone zajiri halafule wo yinu wasanga ona wana hao wawapreparo kaya yekabondo anza watilo apine mno hawe kabondo anza wasiso abombola garonziani ngebidio haraka uwandu waondo wajimanifesto mijini wawanene marahia hata leje shiri jokodo huja donc ya bundungo le wakaya harumamruha mando yamba ngonzo ya rengensi yaende sebrema mzee homitsami huli yabona mshinde mjokaya weimrikao deja sisi ngura alerte ukaya weitimru jokoka wa amani haukawa ngujoka mziro rahana mbabalu kumane ndo ya mwehensi haukaya ngu legitime ngukubalu ukaya ngebido yaje wakati yarumie marahia ala place ya heleje ishi la usisa amani ili wandu wajibani yo hatwari nziro wakomori ngamdungo mwishie suite miti ya organisation ohari nabari zile bwana harusi na bonzo aminuka ngabu bwana harusi chezo za haku jua na nileo na nikibana harusi hata chezo kabla lazimu kihishma nabari vile wa hatu ndio wake harmazi commission zifanywazi kijafanywa mjajibi wa manifeste chama hali des invitations jogalibite mwishi yabo tena ukaya hazamba yabo kaya uharume investiture yeye uandikao ndo wabe harmaze commission ndo waprepare zenongo hizo yeye kati hata buhari yabo hindi yabo hanzayo nesokaya yenge foto yani na banizo katsuri shangaza ende ujitwara ma problem haukaro za hunda bibi faru hata runde zonda fazili runde za hunda rione za hunda fundi watu ani samsidim yebani yeye haka ulinalongo hindi posto ekawo waye fatihu hamba harenge hishma ya ibehe mitsamihuli bando ya dola yawe brema mzengo ndo endesiwa hamade bibi faru hata kwendesiwa kitme mungu jondeswa piri rana bibi faru hata manabo bibi faru hata mbese weyaka amdarinde yaka umwendesa shahado kana basantimo ko imrumshe shawoyi wengu jone toyelwe kaka jadonde swa hemindu tatu mrojuma dizo ebenge yabo kana ujale waji plenyo kaka jatilo haruma tsindaye tsindoando ahe ko yaparo haruma commission joka umonte zenongwe kaundo ziprepareyo ya investiture yahe le 23 Mei yeye nge hamashahidi wa mashudi ani katsina hata zijuwao nge yabo lotokaya yado ishia bahamando wantu na mwishe suite shia mwanzo mbele wangu wangu mbele magari mbele jabu donc investiture hiyo leo amtuko fanywe kama mnamndri ni bazwangu ni balona hazo eliju no mara shani wanyama na shwangu mswami nikamshani mwampike demana na
na lillahi wa inna ilaihi rajiun bwa komo bwa mitsami huzeno yemfitisho zioni yemwishia ukamjeshia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalu musiba bwa mitsami hushinsinde shehiri mwabidi mshiwanie Ibrahima mzee kange na muruwa na ari bibia demission ayengu demissionar mendi na to jivura na jivure na kabula ukabo zinu zisazende sezijao ai ahamba ze kweli hamba ukaya isho ya rao ebansi na ndejeze mbabi titi bawana marmo ordinateur amjojo amushi amrejezo mushi sio mwanzo mbele wangu aunu mbele magari ni mbele ja donc investiture leo amtuko frambe hamna mndi nibazo nguo ni balona hazo review lo mara shani wanama na sho wangu mswami nikamshani mwampike demana gamushiao hamba ya investiture yinu emanalo mhara ngamtsingo joko kahamamna mndri uvazo costume ya rengwa ende hanso ahiri juu yabonyi wanaama tinaka ushindani mwemplike ni wanashe wangu c'est-à-dire arumeyezi ya mahamitsano ya heimu katina mbandongo ya joka ushinda ya ifanye mbaba hano kata waye yenge hamam na popote ya tingwenda afazo costume la bazara yende ya hansiwa ya doo na zenongoba shaka tina tambandongo yengalala hakika wode mrwanzo awane ike switi yaba ngwanzo apisha azali mfule mitsami huli yende ya mone sokange mitsami huli na botso ya takwatsumo na hindu uwo msiba mziro ngani mwambionukaya yekanga nyina zorenda bwa mitsami huli mjini na mhufieshe ushahanga ukaya wo governor tsindaun u governor mwinywa ye azamba emaitsale ya hafa na mwishe switi na undefike lokabanu asa wakati mwingi ngojazi ukatazimu nda mitsami ya kuka kwa mitsami ya kwa vyono ndonda yezi ya mikoa mindezi ya ezi kuzono kwa feswa lukaya hamsahari fanye uwa mitsami muli hauye ndo kamili wahisika sherishimu shahunu ya mundo fanya udi chokaya hatu na vistu ya hatu ngamwishiao bakomori uwa mitsami huli ngebidio holi honde investiture ni anzo fanywa le 23 me ikawo Ibrahima mzee kati yabo hata shange hamade mapopota amanda zile mwana mabdala kwa dingo zamba banu hamade mapopote yabo azahara ya joka uvazo wa costume de ya hanso amriju hamba yodi ondo mhara haukawa sangono ze sinyizo kakati na hata pouvoir yambari mwezi bahingole zoka yangebidio wa mitsami huli waje wafanya investiture ya hao baada yinu ili hindi ili waonese dunia baba ne hamwalo niyo wa homo hundra yezi hamada yinu harumale bavu ashe sinde halini wozuki watu mze watu bremamze zenongozi nungo joka po wa mitsami huli sheu bezahara ka ushemeze kabla raba shautsende hujisisi ubodoni haukeka kweli honde hunjilo wa mitsami huli ufanye investiture ya bili upare dunia ujambe amabalanga we nandrongo na homoni balanga we jungutuvu yo hasara nziro yefeso ali wavumbulu abantu rujuwao wamfikirukanga mujosha mtsu devoile shamju efeso ali wavumbulu abantu ngomruari kao tsena ye eloka harma zenongo zinupiari mjuwao engo kubaliko libo mananya sifeso ali wende warenge mzee wa haho zuki wako mjombawe brema mzee umsindi hejau ya jende bahari ngonzo ya onesokaha hanome wa guvernor endo ya dosindiwa yetsika ireka hajirejeza lingoni haransi ya tsende hanja harma nongwa malezi nanja nkudi ya tojo koshido fanya hatu valaye yero habala ngondo magobani woyi na bongondo ya febure bibi faruata ya bibi faruata ngujo ka vumbula guvernor maulo kana ko paro vumbulu kana uparo vumbulo kaka guvernor ye mwinyiwa yengu jijuo ka kansi ya salary ba shakati nata amri ye wa mitsami hule ze jazaba nuzo hamba wandu ngamjoka urivazengo ya tulingana na nyani nandi zoe manahanyu ya zambawa yoka yango ndo ya vazo wa kostumu hamamri wendo wa hansori juke shahino wa mashuli zenongozi nungizo nziro kamjuha ba unsindo guvernor makahutsa ngarendele ya uritimizi yaki hanavu lewe pari matafuatu wa sise muma keni nezo mamba tunezo pai sheyo fikira tena loni ilirjemplike loni zikaba tena na ndezo ifanya hadaliswa banjo fanya nezo fanya ukakanda ti kanzi shifakati ripare twabili
Jana nitamwili aliinvesti fanya investiture ya mana hatu shame mtari mtumbali jeni mkushite marada wala kone fikra ndende izo armantwala yabo izo yemwele wazilamba kangwa parwa jabo she marahaba yabo ya hunde fikra arinike hindini yani dabo ya hunde fikra ya wanika ya wanome ma gouverneur yana ningebidio baada investiture ifanywa le 23 Mei ikawe yeye hazamba banukange shahidi wa mashud nguvazi wangu wa mapopote nde hansiwa shange bidiwe kawa sawafanya yo amitsamhuliwa waje organizea hao baada nswabili hao mfumo uwo mbaba lukumana joe hansiwa le 26 Mei wampare wajendo wamboshere marahaba habo ya wanikao gouverneur au kaya ngo ajoka kwa javotewa shawanikiwa nande mriamba havoto anzuani ila mmono ze resulteli zalawa ibrema mze havoto anzuani donc yabonge bidiwe wajomboshere marahaba badu tsitsa motsi ufa ano si wandura kana senyo hadishe yaka urongo weheli anzao yaka usubutia milo akomoria jifari homsomo ae nomjialaya rijerunde brema mze kweli ngondo akubali kili ndo bifatihu ya urende ruso hindu azali ngondo ya legitime zendabo za helwe 26 Mei ya jeya hupare bangada yabo umrenge wende na mitsami hulendo amboshe marhabo ka unome gouverneur haurende popotela kwa Zahara ngo konsulu amba werenda ne mchugu wao fatihu hakonde joka ujere gouverneur angazija nartimiz sela sidaba nusinujoka amba benzo fikra zijal alwazo wale meze fikira shaba jibalu wale galesi joka abone plan la toile chando mweza mkabula fikira wale gawe investiture wala ngombili ngawe sécurisation de l'homme. Donc yabo hauziaru mwaze vocal si satse leza yabo gasina ndongo nzima njoka hambange nziye directe nubanga mimbi do mwenesa nuka uhara uhaladara msamwishi ya zeno webrema mze ya hamba mgwaja ilao wamba waritina wandungu waridungao yabole woyinu wala wananyasiri kontre ya nao harumaze mba na zinu hususa na harumaze nyido ngwajohe loka otido wandualo na ma-infiltra harume daula hakiba hata sisi nga sinao harume kote ya hao ye preuve ndazinu yabonja tase vokalipia haukezo sazila wangizo harumaze platformu mrienda haruma indi ni yahe mwana mahajimba ingujwe wona ngizo yabo sitilwa image izo dizitilwa zondabu shamsanza ni mwambie nukaya na wajuoke heli wa waritualili yao yonde heli rawatualili na mimi nga niparwe makandida watsa nuendewe shie zendongowo wandu wambaba lukumani wasa waprepare wajuwazi fanye le 26 Mei na lotsa hawa ke gersivili monsiju halafuni wa ilezoke manamba ukaya wa uhara ushanje makazi ye mwono zenongo zahe video ikawa tamini tsi partage ya hele jeishi la he gendarmerie ikawa wasihi ho mabangweni ye police nationale swa mahani ngwa umoronari ngwa bao mabombo ya magari na utoa watende watoa mabine waje wanjalo mabombo ya magari haringo atora hafu gasina mahayo waza kwa japaroto rahafu watoe mabombo ya magari ya mamonziani watoe mabinalo monziani zila pia hautsaha hindi Ibrahima mse wazamba banu zila hautsotsa hahazamba ndo ndaboko kamjadu ngando shalanga bovokani mbili ya toa yabo wamba ukaya ngwato wao heni rushilonzi yani hautsahashi tijo justice siwa shitulwa mdo paske yeko wajeni wajoulara ngu wonze huja haruma maraisi matsano ndamaranda ruwali ndao wajarangu haha wendo ya feriyo yo problemu nziro ijohonesa ukaya wensinga saruma tambu donc ngeo wajibu heni banu walopine heni banu walobombo la gari litolo yabona mbeze garage yaboni wanyuze garage na mjihudumu haukanga mjubaya yabona mtowe mawe yaliyo na mwende mwaziye harumale bwela handuli rangu haha ya nsujwa mdenge griage mtie watika wandwa joka na aksa yonjia warengebwe na mjeho mijini mtowe mawe heni banu walopine vanate magari ya tumenyeha yaweka nwanzo arengo ya menye ngwato jojo arenga menye balala akotilo mndo yala magari ya menyeha yala magari ya ka normal yaboka mjajuha mo yode mana ramboka uharo shanje makazi haukabana ate magari ya tumenyeha wajoka udhumanie kanga bwandu wadhumana warende na iwo ndugari lihimi otojo jorengali so pale nuwa temndo yabo masulinda yabonga manzome loka kweli uhara usaulala banu hata numbandu atojo jopanuba uzubiso pareni yonde yabo kamja juhamo ngamjoka ushinda mtwalie ndongo zozi anatoja kozia hizo pia kama na Adamu hahimila urenda ndongo uoye urenda woye kana banu hata mtoto jamja munde bidingilesi so abonsima si umazima yemjoka ufanya yemirilo mula pia usiwa
yabona mwende marenge file mbambe mirilo moroni nelo homijini mrenge griage mtiyari mwe mabaho ya heze pare zalarangu haya hata moroni wakati okabati mrujokana bwe hondani yarengali rebonze haubeli jomri hakuranili rengwa haumru jomri habanu vuriziwa badi kweli mlembelea yondele vensime abakabati mdiama kujoka ufanrongo shanga nyine harara ya huwa nazijana mengo mine dabala bato sha johari wa samoronensu ila wa mtraumatize ni mwatawa hata mwakaulala honze nusu wabamba ya mwatu shindofanya hata conseil de ministre mbili zatu fanyiwa gamjoba numeri barizi mweri tola zibwi vanunga mtola onda bizibwi na sirimononi izo sinongoza na boshe zonongo wako mwari walo mazahidi mwatawa ze biro za hanyu mwatuka honeha mbabalu kumaniba nurzambao ndo Hasania Suluhu bahaba hendengula lopemba ya holwa ze ndini zadamu zendo zadamu ya mbuzi na ndini ngeyache haukenda ukahadze ukaze nongo zahe pia bala yengu abudo gangi rahana manadamu rahana na mnyezi Mungu somahani yengu amini wo gangi ndondo rahana na mnyezi Mungu ya riumba ebenge bale ndo Hasania Suluhu shabo la dhima ya bire ya abudu ya juozo ajoka ujafanye nole vensime batike problem yonga mjipaswa ushe hitwa yoketi na 26 Mai au 28 Mai yoketi na wakatenga uzime ni mwanadamu jo kwanza revolte wakana kaudambo kampaka 26 Mai abolo bani kaunga mjitrubleyo haukaya kamna paro kamaki ni tanku ya nsinga mjawe heli mwerenga yomengo ni mweze nongo za mwanadamu ya renda nai kaja paro kamakini yeso doamba abando mwenye joko jatae haki yabo yo avi tanku kamjala warme pouvoir yo kamna paro kamakini shaizo sisi ranzori mwambieni gamjoto wa magari menji monzi yani yabona mrenge file nyenye jeshi ngilo andindi jeshi yambanga uzuizira ruharuma ensemble hema siwa nye wandu hata fakri wa mdada biamboka ya ye manaye ye ende ya pula ya siyaho stadia maluzi nensulanda kaufume mwana hatu fahadi do kayari le jeshi la kaiho kaljajo shinda li sécuriser donc ika obligé ye aendende nyinde mwanzo mdefie marahia yabo na mshinde mjoka bane problem ya rihunda kabati wandu waloma volontaire bonsiju shamono yensi huila ya moroni ula usiku mabahi mono zajiri kwa jajo atandu wala ndabi ila tulandu pia wadana sijana wakamengo mine yambando watende bana ila marai ya wajitole ya waoneseze haki za hao ya juze saya wajoka ya lewe inurangu haha ya tamoroni wandu asonziani ye babu wajoka ufanya wajoka umetrize ndababi wazienda ba yu atale jaisi li josta alimu amri vaneshari wabanu raha kariti na emasu jan wakweli wafanye hazi shabanu azaliwo kajajo shinda metrize haukari fanye experience riono ye ese yifanyo nsula mono kwa jashindo metrize watawa watota wapia ze vantarol na Humed Msedi ze nongozilo na belu yambo ya boleo nongozilo hadismele mkanda bentuila mkanda belu hata wewe hulalo hanu waka majesho sakafuni fumbuni hutawa yabo hujita harma baz military yaka Simbusa hulalai harma polisi ya Simbusa mlawa yabo mjale juu mwende hata hunja moronu ulalaho gendarmerie mwende hata mwende mkaulala kandani heni malama kahenda mko julwa Humed Msedi aketsanda ya juu hato zungule hata hawasilo hao halawa maweni henza hebembeni halawe bembeni hendeza ibada asamlini haji hundu golden chilipu harma ambulance heni malama kwenda mkaujulwa yotunogo kanga tungao haukabane helma bangani na ma-infiltré liloona itsongeza conseil de ministre mbilika mjazifani nyindo andu mjoba mdorto lazibwi itsondu morto lazibwi nyiwandu osalimu amri mkubali ukei mhafadhini nde bunduki la bwe mabali yenyi wandu indi nyiwandu mapasa mbila sinanika mjaka wadeka mjafa shamka utawa maranya mtawa momalahoni hanyu mdaziste mdo pare wandu maopoza hewe mtiritine zenyu bamdo na msominyeza sirikali bai ha ana laha enda baha ebenge kwezi watukufu garjozi abantu rijeri yonane haruma mada asaba renge wakati rimwambie nuka ya nampartaja kwa mipango yinu ngabo ala la maore shati tawansi la mbele wakanga mjorenga wakati kasura anzalinjie la hema na nyasi yati ndo juzi zambuzi haruma ekomuni ya pomo ya nkomioni shezo garjozi jaho soniyo yabonga mtauso amaeke tokati njastekeleza kalima ikaoka aljabidi ekati shiniti jeleza heli ya kaustahiki ondo sebizwa Mwenyezi Mungu na rekebazima harumemba na ino kenungo muhimu na minga mji aminu kangarjo wasili mdautso wa haleba nutena shanga nzao ye patience ikaya ukamkomori yena ushebeza wa haraka
na kabana haraka na ndo na mstahamili ridunge mbana yinu ba insha Allah biidhnillahil karim ngari aminio kangarjo waswidi wanandongo walo banwa himi bamba ndano na jau sitso nrazola mbanzima yengeri tsozola mbanzima rarangu karjatso joshindari kebazima ukando mana waje expression ilingwambo kambani na miraya ye juzebo ya kasi wandikawo rila mahala mbali na mbali hene mdunga ene heli ya huwa mchini hao hodahoni hao ye martaba hahe ya bokari na uparo shindo kabazima denge kweli ngasi bazima shakari na uparo shindo ajise kado namna nzima siso joka na wajo hausiu wake ujambola andro ulati ndo yonde hali msitodoro ngwana ndongo wala bala na ndongo watiti holi honde zijuro gonsi shana mjeri sutene yani harumemba na yinu dainu baneka onge legitime nangam amini mimi binafsi kaya wallahi alazim ngarjo wasila harumemba na yinu heni mru amino silam yakubali za hadithi za mtume yaona zenongozo nda Firauna nele jeshi lahi no wandu watende pia wabira nsu aminu kaka batsimrulo na amini fokaya azalingu jo sabon sino wana zira wahi warongwao banu yonde nsuri jo wazingara shabano abaha inu anons banu zino eshofma shoba hanu ngari jao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.